mayam krom jari impact news ki man hunda da ke thokso da mayam taram noksari haujiga si kalen thagi matam oisalakpaga aduga Manipur natna prithvi mahong kutingda global warming lakpa aduga environment miyoibigi akoibada leiriba pochak sing sa usek umangwang mayam sina miyoibigi punsiga kaya yamna mari leini aduga masina environment ta sohalakpa mayam sina miyoibigi punsida kaya yamna asokpa oigedagi aduga tongan pollution noise pollution air pollution aduga environment pollution sigo mayam sina health hazard oibe aba masak sing matangda karna bagi impact news ki studio da lengsin olay bidip se ge hek tangna lengsin bidip si Dr. Shashikumar additional director health service ni oja sir taram noksari loner guest ni lengsin bidipa Thingujam Bhogen deputy director of environment ki deputy director su taram noksari loner guest gi matai da lengsin bidipa ke is Tomba scientist Manipur pollution control board hariba environment ka mari leina ba department sing edum ba mihu sing officers sing lakpi duna ngasigi environment health and climate change ki matang sida kana nabagi damang lengsin bidi ha masi ai oja Bhogen da ha matham jage maroina environment ka bari leina ba haitare ojak se environmental policy ojak si kalen tha su lae da mioi baga yam bari leina ba duga global warming su lakpa do sina as a whole globally neina ru ka su Manipur yoina kari policy lai sigum bada health ta boiro aduga pollution da boiro environmentalist sing aduga environment department na aduga sing paikali ba as a stakeholder of paikali policy sing kari le hadi butan ha madagi tajaning health and the environment haiba topic asi nainana bada yamna tanja chaba haitare haiba health and environment sidi yamna achouba scope ama khangni masigi scope sidi yam chawre madubu maruina kaidogeda akoina machine naina reisi atai nate akoina khanga do si environment si faraba adudi akoi naina ro environment si negative point lakpa tagi ne environment si phattabana maram oiraga akoina environment phattabasina health ta solakpa yaba potsing ado akoina urakpadagi amasung solakpadagi akoina masigi topic asi naina rakpane haina aina lojai masigi policy ado health akoin health aina haibasi akoi tamusu yawbiri health ki kanu si yeng matamda akoina karino health si yamna phaba well being health amakak and healthy oiba amakak haisi physical mental social amasung kaidoge da free from akoigi illness and disease aduda laiba body amakak digi kanu dubu akoina environment no sagalakado pot ado masigi policy akoina yemu matamda hojikti kaidoge da akoida so iba policy akoigi environment si karino haidana mu yemu matamda environment se mayamna isam samna element namna khangba yaba environment si kaino environment si isam samna karino hai kan da masi khwadi nakna base akoi surrounding sida the kari lady scientific oiba pot oina naina matamda scientific oina naina ki tarboidi madu biotic socio cultural environment adu oina naina ki be adubu isam samna koina thamningi bedi environment si munna akoina science na thijan jingai mamangda science tholok jingai mamangda environment si akoina khangi si akoigi kanoda akoigi ariba kanogi history gi lyric singda natraga kanogi lyric da akoigi religion gi lyric singda karida gita da karida amada yauriba mayam sing si yemuragadi akoigi environment si da leiriba pot sing asi akoina entity manga kakle entity manga si ai leinaba nungaina thamjabani entity manga si samcham akoi khangnare sei da sai he thawai manga aina masigi thawai manga si mai ising nungsit amasung soil aduga akoigi leipak leihau sim leire aduga space ni haiba pot asi manga si kaidoge da yamna nungaiba health kanoma living being nama leinanabada haiba manga si sokpa yadaba maside ek solakpada kaidoge da aikoida nungairoidaba pot ama oibana maram oiraga ahalaman singna hairami si thwai manga se masi akoi masibu mangandanaba laknaba soktanaba laknaba masibu kannanaba laknaba haibase akoi thongni haibasi science lecturing da religion gi pot mayam da iraga thamambado akoina isam chamna panbe yai adu ngasidi hairiba manga si soktaba amta yaudre na akoina lowi ai hairiba manga si soktaba amta yaudre madunani
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯑꯗꯒꯤ UNꯒꯤ UNDP UNEP ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯅꯩꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯉꯥꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯉꯥꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯆꯜꯁꯤ ꯃꯉꯥꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯆꯜꯂꯤꯕꯅꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯁꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯏꯕꯅꯤ ꯈꯜ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯤꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯨꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯥꯃ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤꯛꯑꯞ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯥꯔꯕ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯑꯦꯛꯁꯟ climate change action plan haina hojik 2000 kenoda phonggiba lere 15 da phonggibaduna hojik second version ama phongdore maduda health ki chaungna yauraga lei environment planning gi pot environment policy gi pot su chaungna yauraga leiri maduda tawba yabasi kaino ekhoina climate change na hojik environment da ekhoina soibasi environment hairaga environment da soibasi kari kari no global warming na pirakadaba saithe aduga some kanona pollution tholopadagi pirakadaba saitheng amasung degraded torokpa mayam singdagi soil degradation torba forest degrade torpa mayam singdagi solopoi saitheng aduga maruoina ekhoigi kari haitare resource depletion mayam ama ekhoigi resource haibadi forest ki resource lady water resource lady haiba resource mayam singdagi deplete torpadu solakado pot asini adu isam jamna example am pizage pollution na yengase ai kanodagi thaidu gani ko ina mayam gi public interest ina thamjari se pollution lesli yang se pollution da water pollution haire isam samna water pollution si matam amadadi ngasi dagi na sahi nifu yankai mamang da matam amadadi pukhi ising sijanarami khongban gi ising sijanarami madagi kanogi ising sijanarami duren gi ising sijanarami nala gi ising sijanarami haiba sing asi da isam samna ekhoi gi ising asi soga futuoga madu ingda laga soholaga ingda laga thakpada akoi kaim somde ad hojikti futuosu soholasu hojikti akoi da soibase kaidoge da pollution da ani khakle amana biological pollution ni amana chemical pollution ni mai matai na thuan madu matamdugi sahi yankai mamang da humugi mamang da di biological pollution du khatane ba khoini thengnari se ngasi di akoi na thengnai ba pollution se ani mangne ba chemical pollution ju thengnai biological pollution so ani mangsi thengnai ba aduna hairiba sector tokhai na khaidoga hairiba singse da policy program mayam am semdana ba lakna ba se hojik draft tawdana kana laknai hena enhance tawna ba kana laknari aduga maruina khwaidigi soiba se ekoi mioi basi tasengna hairagadi pam jiba panbada makhal ani khagle amana heterotroph haibamga autotroph sing asina machinjak sungjabaduni machinjak sungjabud sing aduni autotroph sing asina aduga heterotroph sina depend torga tawbuduni ada akoi di depend tawbudina akoi na ngasi sariba thaiba mayam sing asi ai surrounding asida phangba pot aduni surroundings da phangiba pot aina sariba yengsang na pi chinjak kai kai mayam sariba chain system da kai ba mahe karakpa matam da karakpa maduna solakpasina kaidoge da ngasi di soil pollution thoibase kaidoge da soil asi mang gitar boidi akoi da tholkado mayam ama madagi disease gi ngasi climate change lang matam da vector borne gi mayam ama tholkani haibagi prediction mayam am lere madugi pot mayam sing asi aikoina masi tanza chana naina hubasi mathong tai na sopagi wafam city akoi su mioi banina mingon da depend tauba mathanda bal tanga leiba duma posaknina kari mam da sense system am da akai ba mem lakom da human body da maroina khwai digi hena mapung phana adi khwai hem darkar le si mioi biki keno se haitare mioi mapok se haitare se sola ka do bina madu sopasina khwai din affected ba masak tuni adu masi health na traga mentally na traga kari hiram khara di hekta socially adum lakpasi environment climate kaitharak pasina masi gum effect se adum lakpagi masak tu moi adu masi ngakhan na bidong ta action plan mayam di yali haibni action plan du mathang da mu sarapa mu khoi tamina si aham se khoi go Shashikumar dam laksage doctor da maroina health ki matang su khara na kana torkanda environment ki pollution ki experts su yaubiri du pollution lakpadagi ni environment sin pollution putho pollution sin mu health mu lakpa mana lakpa si da hojik si ngarang han yamna climate change ki da hojik cyclone Foni haidana hojik yam kan tawdana misi mina bo yaudana Manipur hojik ki
mamang ida taram daba style mamang ida torom daba maya ama natural calamities maya ama lakpa sisu as a environment ki sensing ama ni han logsaraga health ke matang laksa ning bisida health ta kari health which environment saida related over topics sing si saida preserve to na ba prevent to na ba matang si kari le adu mak takpiu environment da khaina kan khala kan da health ta khare na phagada be masak to hype tare madu matang tang thami question si am fast hoy ba ada hoje khwita khana dorib se climate change se ngang dring mamang de se ton flat layer mine ko cyclone su layer me lai anab se ton layer me yes then they we have a defining character how the say climate change sina disease pattern to hong labra yes health to hong labra adverse weather conditions had severe weather conditions se hen to na thoa labra na junction butuna khaje hen amuk nakani to tar buti mayam khangning am do se global warming. Yes, you were talking about global warming because of that climate change. At the same time, forest degradation kai toruk sina Manipur da evidence kare le ka change kare ubanga me in public health visible chahi kunmanga kunthra maya in public health practice toruk ko sida ko haibati ahan bode de Japanese encephalitis in anabam le masia maruena bheli ge rice cultivation to mafam se maswaida yam toram me okal oibadegi ada hojikti barak ke horakpham nearly 2600 meters kumbo wangbo mafam da bhauta lyai ga haido adu de ge phuba ga harisida laina si lakhre it has become endemic the mafam da as a store khreba aduna the environment se degradation toraga mafam si hongdore at the same time when dengue from taram metana dengue ji hana the urban disease oitna mapande pusalak bakharaga imphal gumbute leram bute ke hojikti geographical reach se Manipur ke anywhere se dengue si yoksalak pa hana the kalen horak puswai de gen ingdam da chang puswai lorum basina hojti chahi chupulation pa ko sumain to tuna ngasai koi marubamana haibiri ba kaino se vector borne disease ki pattern se sima honge adu de the water quality for human consumption se su phatre ko oxygen yaw do ba pH level lege do ba turbidity factor mayam se do hong ba lak pani na water borne water was disease water related disease kaina le khoi mayam se the su quantum and risk and space sum hengale and health chumne physiological health sai ingi haibudu hak natana challenge sama lai adu ta natana khoita han leirami ba anab sing sigi mowong si hongak pa sathi be helak pa se thengne maram aduna ngasai haibi khipa mayam do environment change lak pa sina health ki pattern da magi spectrum to honghali happy chumme se yani environment sidagi lakpa nga tari masina masak mi gi thaw oiraga leibrina mayam si hingna be masak si oibrina health kadi amari leiba aduga tonga tonga ba hana taram da laina sathi ba laina lawong mayam so sik si no ba lak sal environment sina leram bunati wa han leram ba na bu adu hen to selak pa sathi ba helak pa tu mane ino no pa na pa when hek thorok punati madu environment ka kahna mari lene te emerging ka hebsina object durisina han leram bu tu hen pak saw ko sandorok pa missing yam ba helak pa sathi be helak pa adugi pa wafam duni adu pollution ka si which environment si degrade torok pa the forest ka degrade torok pa sina pollution ga su yam mari leina ba male hojik su tasena pollution gi matang lai si ising ojana su haibiri ising thakna ba ising de horaga ade soil de horaga tongan ba hazards mayam lakoni na hojik si haibiri turel gi ising pukri gi ising mayam su dhane thak pa yarami hojik ti madu ki biological aduga tu tongan sak sing madu hek kano oi da ba haitare aphabok oi da ba matang su lai adu hojik visible oi ba bin adum yengba adum unaba nongma hengkhlai ba haji Manipur gi oina su Manipur context to sangkhal lakanda pollution se air pollution aduga noise pollution with water pollution se dum koi thengna da banati masi se pollution control board ki makha da su tongan ba testing to gani sing ji madu ki pH value yeng da ko tan sin na bi yare bi ya da bra gaina adigi handak ta su inong nong na porom pata tongan ba khoi gi
kari kong beturen tasan dana adu ki matang su impact news na so adu ki matang lower report su lai jai adu mapu as a whole yeng we are sumai lak pus the pollution control board na environment ka tonga tonga stakeholders ke punsal laga khare he na social living si men khana bi masak ni kari kari lai policy program da ngasi gi topic si amna matang chai health and environment haibasi maramdi health and environment haibasi selamugi mamai ani gumani thana ba yadaba maramdi environment phatragadi health to phatabani na environment phatrisi kari maramdagi lakpano haibadi aduni ngasi koina haijaning basi aikoina environment phalak tibadi aikoi magi leijagadaba pekatri na piba national piba magi limit ama leibadu madugi permissible limit na leibadu madugi wang lan gi bitagi haiba pollution gi masak si tholapani pollution haiba wahi si greek wahi ni marchi gi 30 haibani ado manipur pollution control board si ekoina akoi ek mayam amana pulla kan sagatpa adumba karon mani onasana mani masi pollution haibasi ekoina more than 20x and rule lay ekoina pangthokotaba adu ekoina hojiki haiba ek and rule si ekoina kudam moina water act 1974 air act 1981 and environmental protection act 1986 marui bani ko aina lokhachari je aja asagi water act si 1974 seme madui matung da koi maduda water su air si da base or kan pollution control board si linkat pani whole india gi wena laiba state pollution control board amasung union territory na committee na lay haiba pollution gi laiba act and rule mayam se aduna ekoi su haiba act and rule si madu state si picture ga su chawjor ga su india gi wena di ekoi state ama lai rubani na madu ekoi hai tobom thwe haidi ekoi adu follow tawna da ekoi su awaba ndi boy adu ekoi gi honorable chairman gi makha da ekoi si hojik yam kanna year patebe year gi monitoring tawri aduga water gi su monitoring tawri adu loina na ekoi gi vehicular pollution aduga noise pollution adagi biomedical waste pollution haiba makal dagi tholaiba in the name of development haidana chakhotpagi ne haidana masiri de pollution makan gi tholai aduma puja oziki haibi ba pollution gi makal thoga su adugi maintain tawna ba gift tawna ba aduga madugi limit to hentok tana bagi adugi action plan sing je hai tare maro ina adugi kitang adu action plan sing je ekoi hojik akoina online monitoring tor kanda year da leiba magi leiba permissible limit se kano aduga water da leiba permissible limit se kano aduga atai de soil da leiba sina kayano haidana ekoi matam dugi test tawri akoi manipur pollution control board ta 70 water testing monitoring station lay aduga hojik ministry of environment forest makada ekoina year gi su online monitoring tawna ba hana ju tawri ekoina kanosi da yauriba year da yauriba kudamena magi oibam tokpo oxygen carbon monoxide carbon dioxide aduga NOx and SOx aduga koina PM 2.5 PM 10 na koin year gi pollution ji gi limit si leibe si koina koi monitor tawri ba masi je hojik manipur da handak ta su ministry of environment forest na koi ya na leire online monitoring si koi hojik honorable chairman makha da koi yam kana pick up tawri hojik MU da koi environmental science department da koi air monitoring station hojik haure aduga dem college da haibasi koi ju hauna no thabak se hojik control tawna aduga akoina limit to khang kan koi control to de sigi jaga si hele si jaga si wali haibedo adugi monitoring tawram matung da akoine hojibau de di akoi se permissible limit to dagi kari haini border line to lei ba haidare yam kanna maipugi oina di pollution da yamna soction bagi masa si oidri id ka hen ba atei gi beyond limit atei gi
limit to the Atete state Lainariba, Atete Lavis, Swinadi, a quasi lately. Well, Delhi, the so called Makuna Pomba may had Yamna so Hormon to the Mayam, Awabas, but national channels, Manu Ulidina. Mamanga Queen Sapaganda, Delida, kind of morning walks here, a boat one. Madam, the lungs and the cancer, quick cancer, Pokoya, at the airport Sangi limited Helen. Manipur, Adubaki Sangi Yodribaneva. Adumaki Sang, do Yodi, Aduga, Aquina Hantakti provision. Yamna Gyan Taminabum Tai, Hataki Gyanta Gibamana, Equina Labukta, Saru low local and Matunda, Saru may have it. Okay. Saru may have the Maramoraganda, Quina Poke and a co. Quina and Poki with Mamma Gari getting in the Tapung of the Maya. But Sarusi acted at the may have in him. I don't Hantaki, Mayam Nasusi. Low look ba gi mamang sida mayam si awareness speak radio da TV da Canada mayam law maduna madugi limited environment Canada masam su public aware web to aware su were maduna maduda phangiba akoina saruduna akoina bio fertilizer lebak lehau dong chelal adumai tawrakanda mayam si awareness amadi yamna daka way adumapo oza oziki air pollution haitare air pollution matan da Delhi ga Manipur ga khenaba mayam du uba phangi ko adum public na su du uba phangi ne ba ado saide pollution control board na su madu da aware oina ba mayam da public platform da na tra anywhere ngang da na tak da na smai to phatti haibagi big challenges haitare mayam aware work padagi environment kanandre masak to ngasima kan zo heng sahi ani umatun di phagalakat handakti phangre phajana madu awareness piba Missing Jacoy Su, Minister of Environment Forest Makada, Eco Club and Glasscoot Leben, the Pina number, Angang Kaida. Okay, in Palco is Eco Club Hanga, or Ziku Palco Kinatana, my Puda Labor, Coles Ayamba. Okay. Say, Aquina Pircosi, 100 Colesni, Aduna, 100 Colesi, young than Skundeka, but in a glass level, the Glasscoot Leben, the I went never. Other Mokoida Quina, Wessi. Yam saw broadly Kaidopasi Aquina, wet west and dry west and Kaidueva. Aquina blue, some green Haraga, Kangnava. Aquina Skunsin Dida, collecting the Aquina Hariba, Tapki Binse, Dustbinje. Aquina Piva, Pia Kansa Moida Madugi, Sinabum, Aduga, say blue dana, Hariba, non biodegradable Tadani, green dana, Nesser, Wenina, biodegradable. Oiba posting je thadagani and angang glass to live in koi Manipur pollution control bona on even chairman makha chalaga koina ayamba college nyam je award weba aduna hadaki award si yam phangi mai pai masi mai pak pani haina adu turial gi batani water policy batan ke le nambul turen mang du urisi amu ngatani si le che dei mafam kharadana koi kabu kang madu hoi tongan ba department yu oram so adu ising mosal lakpa adai hoje imphal turen gi ising mosan ba dai imphal turen mayama praja thousands of people koi pipeline de prokta ising koi gi tanki de prok ising mayam sinari adai hoje porom pat water supply pa singu mayam si lei basina marui ba manipuri marui ba turial sing se imphal turen iril turial nambul turen imphal power ba nambul turen si yamna masi yam kiningai masa am di koi bani masi batani kari polisi le inong na India government gi river rejuvenation program gi makada Manipur some amount lakre mamang du sumam tabi rong ni lak tokle nambun gi project tu paikhan na bana hoji yam kanna nambun si protect tong ba ma si hana gi nature gi oiba kano du da oina bana koi hoji mamang de gi pesa minister of environment forest gi pesa lakna leire madu yam thuna su sai koi environment gi kano na su habir kani madu Lairabani Nambunju. Mayamna say Hariba Impal, Mayol Makta Impal gi Miguel Wari Haitare. Impal May Power Silver number 3 and Ubasi the Mayamzi, Tamu Sopai Masaki to public impact Sudum Lai, so my number 3 and Bosale, among the Sing Sanaba, Makyalda Sunga, Nunsian Mokot Papa, Kota Tosina Boziki, Yam Hanguingai Basama, where they have sympathy Panga, but say the number 3 and so Krahan focus which other Turians, Marina Impal River, Aduga, Congo River, Mayam, Sing Sinari Mayam, Suma the Zoo, Posonga, Tausuto Viri, here to be a someday head call, some days at honorable chairman Makada or a quick Salaganda, say a quick municipal conscience, Mogi Hundupum Sadaba. Hundoktana, Equina, Sidaida, ABC, Katung Sida. Say any Matandugi, Mapamdugi made up by weekend, I am a complaint lucky in the Aduga, Equina, Sigi, to the Marine Pasana Ying money. Equadu on the Samena, Situna Pacalasi, Pacapia, Quida, Adu plus, Evanes, Canada, Mayamsi Laga, Masana Konan, Pasana Tobos guided like Namutu long term. Are they giving Lady Bayamba?
sigi mayam sing sigi che akhoi loi no drain tore namunda automatically adum mot kani ada some days heta akhoi na kano da sanjin thonggi hek kano si da veterinary opposite leiba akhoi ki kano si da kanapaki si da nga sin to bodo akhoi pollution control board chairman toraga akhoi national disaster kamu toraga phajana chingto kanda madu nga si bido ka phagi ba maram ni madu da leiga do ba akhoi ki BOD magi oxygen diesel oxygen mayam do leita badai ne ba maram di keno akhoi na munna thiro kan chairman yora akhoi changa yengui ba yemu kan si di madu le ba VIP mayam do drain do loi to le me okay adu ma phatta mayam si public ta aware oi mathok tai mayam na environment kan ba the polluted oidena ba khona ba si people's ki aso bo role am di le adu grassroots level le khona biri ha ba ofum jo medical yawi ko akhoi na moi da maran sibe wa na ta hauji chhauri sa dau na saigi keno mayam health care unit se link khale aduga properly manage tok do bhai dare biological waste management ek leirni adu saigi high basi properly manage tok do bani na akhoi da yam challenge am dile yam nungai sei akhoi ki pollution control board na mafam fam satna tori ba mayam je big challenge ni environment kan na bo na ba da public ta piri ba lausing wakal mayam sina hojik si sahi amani manung sida pollution control board khara di ahong ba khara problem ba gi honari ba fam dani do batang sida khoi gi next round am lak sep tare tongan tongan ba se ba khoi gi environment ki batang so do health ki batang so tongan tongan sporting lengin biri min na batang jam te tak break lo so ke break batang khoi yam thana jar ke impact news fu meng ta don lebiu break में तो मैं आपको ना तराम नौसरी नहीं नजर से health and climate change से कि टॉपिक सी मतांग नी second अनिस राउंड के हान बा नो से वहां हाइतारे ओजा भोगेन दलाक सके मरोइना साइ pollution control board को ऑफम पोंदो पिरि तो environment है बसी याम सोबा departmental पिक तरग सु वाइ दे तक तक सॉफ नि environment से मरि लोइ लेना बनिना हौबगा तुम हाइबी ग्रे मई इसिम सिते होर हाइबी गिना दु मसी के लोइ इंटर रिलेटेड ओइबा मयाम लेबने स्टेक होल्डर सिंगे तोंगा तोंगा department pollution control board poiro water resources poiro municipality local bodies poiro adagi tongan tongan ba individual poiro aduga health department poiro sig mayam je tie up torokanda ekhoina mayam da kare haitare sagi oja kanona habi gi bad maina pollution control board maketi habi maina public ta hena nungsi hena na environment nungsi hena na aduga singba health hazards aduga tongan tongan hazards sing thok tana matang sida kari kari sagi karamba khongjang sing khongthang sing lokot pa yaba lai kai kai lai madi matang tang thami moja for the last public na yam laina khangba yaba masa da susan ba yaba hai tare for the last 20 years hype tare madu akhoi gi environment department lerak padagi ministry of environment forest ki makha dagi national NEAC na national environmental awareness campaign and tawi at the same time kaduga kanona green crops ki akhoi gi uzigi eco club hai je pollution national green crops ki eco club si tawi and hai riba sing sina mass on pira matung da mamangi sahi dagi akhoi gi national environmental awareness campaign asi ministry ne scrap tok thokre idea hai riba posi awareness si pidrsu action lom da chathaba yare adugi aduna awareness ti kanam tana environment asi phatre environment sogle environment je sini hai bse khangda kanam ti yogdre ayam loina khangam ngang tani adu bu luri badi akoi gi people sing sigi moi gi habit haigadra mindset haigadra haiba pot sing asi akoi na hongnana base masini huji khangdi khangaga pangthokpa ngamda base mindset sini akoi hongnana ba laknari se and masigi hongnana ba laknara ko cheida huji haibi ri duni akoi yam kana survey tori huji adi more than 100 crores gi mayani akoi gi Imphal Nambul river gi keno sida kairei si ministry na kairei si adu gi manung da sam huji madu gi full studies tawnana ba sam paisa khara hana thadare madu gi studies tawkanda karmain tawna chemistry mayam singji karmain thamni the people manak ta lei people mayam singji karmain tawni fencing tawgadra madu gi keno tawgadra drain singji karmain puthakani madu na karmain tawna haibe gi yam kanna huji study yam kanna tawribo matam amani huji madu gi matungda initial stage haitare initial stage ni madu gi matungda huji somehow kai gum khara ekoina awareness pi na basi koi media gi through da magi through da met koi tokhai ba mayam torga satabati nate adu sai panbigri ba aina masigi pose am thamjaraga ai thokhiba manipur da thokhiba yamna nungai taba thokdok haiba tare environment da
ꯍꯥꯏꯗꯤ 1972 ꯒꯤ ꯑꯗꯥꯏꯋꯥꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯦꯟꯃꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ 1972 ꯑꯗꯥꯏꯋꯥꯏꯗꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 1962 63 ꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦꯗ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯄꯥꯏꯕ ꯎꯏ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯅꯤꯅꯤ ꯄꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯇꯤꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯥꯕ ꯇꯤꯟ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯐꯧꯗ ꯇꯥꯕ ꯇꯤꯟ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯍꯥꯟꯅꯅꯕ ꯂꯥꯛꯅꯕꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯖꯔꯃꯟꯗ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯦꯟꯗ꯭ꯔꯤꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯜꯗ꯭ꯔꯤꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯊꯤꯡꯅꯅꯕ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯦꯂꯣꯄ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯗ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯆꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯣꯏ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯆꯥꯏꯈꯤꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯁꯤꯔꯤꯕ ꯇꯤꯟ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯅ ꯆꯥꯏ ꯉꯥꯗꯨ ꯎꯆꯦꯛꯅ ꯆꯥꯏ ꯎꯆꯦꯛ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯉꯥꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯛꯂꯥꯎꯅ ꯁꯦꯠꯂꯒ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯦꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯕꯣꯗꯤꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯤ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯗꯅ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯒꯦꯗ ꯎꯆꯦꯛ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯛꯇꯕ ꯉꯥ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯛꯇꯕ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁꯀꯤ ꯉꯥ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯛꯇꯕ ꯎꯆꯦꯛ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯛꯇꯕ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯎꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯉꯥꯗꯣ ꯇꯤꯟ ꯆꯥꯔꯨꯕ ꯉꯥꯗꯣ ꯆꯥꯔꯨꯕꯗ ꯇꯤꯟ ꯑꯗꯨ ꯆꯥꯔꯨꯕꯗ ꯐꯨꯗ ꯆꯦꯟ ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ ꯐꯨꯗ ꯆꯦꯟ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯨꯝ ꯀꯣꯛꯀꯗꯧꯕꯗꯨ ꯀꯣꯛꯇꯗꯅ ꯀꯣꯛꯑꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯑꯣꯟꯕ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯦꯅꯋꯥ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯆꯔꯣꯏ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯛ ꯈꯣꯡꯕ ꯈꯣꯡꯕ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯕꯠ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯦꯆꯔꯅ ꯔꯤꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯇꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯁꯦ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯚꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯗꯨ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯆꯧꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯦꯟ ꯃꯦꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯤꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯥꯔꯀ꯭ꯋꯤꯛꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗ꯭ꯔꯥꯎꯠꯀꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯟꯁ꯭ꯂꯥꯏꯗ ꯀꯩꯀꯩ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ environment degrade tꯧꯔꯛꯏꯕ environment depletion resources depletion ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ environment ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕ pollution ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ enhance ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕꯁꯨ ꯍꯩꯇꯕꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯦ ꯑꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯗꯣ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯉꯝꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯅꯅꯕ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯇꯧꯔꯛꯅꯅꯕ ꯂꯥꯛꯅꯕꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯕ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯈꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯐꯪꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤ 1 2 3 ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯝ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯝ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯀꯔꯝꯕꯗ ꯑꯐꯕꯔꯣꯝꯗ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅꯅꯕꯁꯦ ꯈꯔ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯨꯍꯣꯡꯒꯗꯕ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜꯁꯤꯡꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯩꯖꯤꯛꯄꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯎ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯗꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨ ꯁꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯥꯗ ꯈꯪꯉꯒ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯛꯍꯣꯜꯗꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯏꯔꯤꯒꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ IFCD ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ PHCD ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯁꯝꯅꯗꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯁꯝꯅꯩ ꯁꯝꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯟꯗꯛꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯏꯜ ꯑꯁꯦ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯏꯜ ꯑꯁꯦ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯐꯇꯔ 10 yearsꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ 8 yearsꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯏꯜ ꯑꯁꯦ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯗꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯣꯏꯜ ꯑꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯏꯔꯣꯗꯦꯠ ꯇꯧꯈꯤꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄꯨꯁꯜꯂꯒ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯉꯒ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛꯀꯤ
keno outlet hangdana adi organic ki pot asi kaino khang kan organic ki pot adu sana na bolakna na habase health ki awareness oiba pot am khang adu da organic ki hai tar je agriculture department Manipur organic mission agency ga hang na horticulture ki pot admai tar lak pasisu public na madugi sinjak sar ka da madugi sai health ka mari lena ba environment loi cover to bani na environment ta sok ta masak se public na gyan tar su pangthok pa ngamna na masak ndo he na hojikti mathanda automatically lakpa hore he na su mamu hapu jochino ai doctor da mulak sage maroina sagi biomedical waste hai gadra adu mkhoi adu masu mayam su panbiri pollution control board ki pakai hojik se clinic mayam lakpa tongan ba khoi medical ka mari lena ba adiga masak hana lena ba ga hojik epidemic oina natraga henkal lakai masak sing se climate changing natraga environmental pollution tongan pollution mayam lakpa sing se say the prevent to na bhai tare public na mathanta medical kano mata institute of the satabita natraga satlaga su khara hena masa yum da leraga hojik si medical yausan bangam da ba mafam sing leitamte ara pa hekti yobda su yang wa ba hai tare hekta doctor natraga expert sing hekta yeng ban nang da mafam su dum lei masing ba se sing da man da dum tha mafam sing se sing ba sida public sing sida mathanda first aid hai tare sing ma mayam polluted oi ba mayam se lak pa health risks lak matam sida masana hena khare hena khanga prevent to no masak sing kari kai lei ba de madan ten thak pa hai tare madim tan khitang thambiyo ja ai amma hai ge te sine koi ke biomedical waste yes it is generated by the medical establishment to have licensing authority city Manipur pollution control board and they control it ana nang indre buite nang ge license kakane hana kakane ba aduna swaita licensing authority sina khaji komba yes medical establishment su kayum kan da indaba yarongani adubu madu phana na ba thingna na authority team leri na the authority also should exercise their power better simako ani suta koige asa hari do sita lai pa anausi environment torok pasina sohan bani na traga environment se soktring da su leiramboy bani na ani sike differentiation se a battery of tests is needed. Hadi am no kupna thirakana yes environment and evidence based toraga haibum change ba ko. Maram matuna ekhoina rapti asum environment adverse weather condition like raga emergency casualty ta patient sigum makhan gi yamna laadi madu weather do the kun attribute to ba. Adumai to na ekhoi gi health care setup sing le sing sita koina circular thoe sumain to tuna andak se head web lak paya therefore you take adequate stocks for that medicine for that hit stock ka hebugum ko adagi nong sing sita humidity hele khole har ke ti koina khoi ki district authority sing sita thadu noi chai ta hakum sigum ba na ba lei hibani ko humidity temperature hen bu matam da take care hai se tum thadu khoi na ko ada arubong khang nai khoi di health department de lei ba khoi sina advisory kai krisi thadu pusu public khangna thadu pusi yaba matang su le yadab su le ba laktri ba ma ge aina khitang yauna thadu de praja se panic oi gi bu su yai adudagi aina thadu hogdragadi prajadu hena sokpusu yai heba sigum basita ngasi bhogdati Manipur ta yam kanna khona health warning se yam chauna thadu kani haibu ki situation laitri but we are working and ge khoi ki health department da khona environmental health cell heba ma koi link khala ko adudagi task force state level the high power in position power de labor missing na semba task force lere governing body lere district level de koi sem na bo honari and fan ya wabti le aduga na sa hai ki puto sa ge doctor phang da ma phum da kari ta thoga di kamai to de ge hai busi masi makti koi program am hoina paikhat pa ngamde hai buti sa ge general oi pa na bu e mong da tum lakdorim ne na general oi bagan na epidemic ama sab khara manung hunjin fam sing da hai tare Japanese encephalitis ba hero malaria bo hairo samai to boda koi health department ma kai gi precautions hai ke ba hai te sin mai program le je ba malaria control program
adagi influenza control program haina magi downline sing se masina sitaki laga Assam sung PRI te panchayati raj institute phau yong na koina magi channel sito thadu app. The only thing is that we are not that overt have to koina yam kan ai khoya tu to khre ham na ching bu site koina haida pana nang na khang da pani mani mani okay adu action plan saita re madugi health department ma ke di maina lakpa climate sensing da taroba tu challenge me am thena bagi tu preparation di almost lay have the government gi kano stakeholder mo department mo madugi di challenge me am thena na lay have ni matang ki da khoi pollution control pol te laksa ning musi sai habi tongan ba department sing na su madugi loimak pollution control board control to na bani pollution si da gi ni lai ji kan related interrelated oi bani na adu makpu hausi bok te yeng ba yari se pollution control board ki pollution related disease saitare maruina plastic pollution tegi maduna khara tamna lakpa environmentally lakpa da matam da plastic policy plastic pollution adu mayam lakpa khara tamna lakpa adubo ha bagi thenare sidi ising gum dagi ha na hita torokpa sing climate change adagi climate change lakpa dagi draft lakpa adagi ising isau lakha matam da su masi su climate change ke soba cause and effect amati oi adu masi matam sida pollution control board na haitare environmental department to health department with other stakeholders in punsa lakanda maduda tawya masak sinje aware oi na kari kai lei madu kitang habiyo yes ai koi yamuna takpi de summe koi Manipur pollution control board se prescribe authority ni koi anytime inspection yai monitor to yai tawi matam dugi koi to lai ba to but ai koi na hantak ta koi na idin turen da thadar mai mayam lai no to beng na su kana to bi re mayam khang bi re ado ai koi na madu to re hanana ai koi ju step ne bi yeng sia koi honorable chairman tu na koi na magi kano si decision di law si kano da ai koi na hojik che jenim si nang si properly manage to dre na koi thingone adu ki da jenim si yengi ba rim si yengi ba madu ki problem nam patient myam ji kamai ton huge na kai pes akoi mole khangi ni thingjen ba yai to bu akoi jenim singjelo ba tingu ka da gai ba lakha ni waste management rule gi matung ina akoi thing ba yai madu ki huge na kai du madu mai su yengi ado akoi na haining ina koi matam du salaga na akoi na mafam du da akoi na awareness pi ba khangan ba ma thok tai ba noi gi se infectious waste mayam amma treated to da na untreated mayam amma here na dia aduga mu akoi solid waste puri ba mayam se ka mo marak te yanjin na ba matam du gi akoi na mafam du salaga akoi na color coding bins na akoi na hari sine di akoi gi ma hena chokchal le haraga su ek khudak te action loba yada matang thok thop dinati hai ba thok thop dinati ba to na akoi su mayam du da khangmi na ba ma gi chance ma do akoi dum pi re lai ba mayam adu na ne akoi na awareness mayam da mi gi awareness with warning amadu Manipur da di warning si yam daka ware akoi one chairman na kai tam da akoi phagi da ni masi pura phadau ne yo akoi na plastic chi yo impan gi amasung Manipur pumbani ai plastic ki officer in charge way plastic chi akoi na below 50 micron below 50 micron gi mostly carry bag amasung one time use plastic chi akoi thingnam kan na tore honorable chairman tor ga samu khongde hokde akoi mamang sahi gi honorable CM na lathokpa matung da akoi na samu khong ji howe plastic chi akoi na hojik Manipur pollution control board ki custody da godown da akoi ji more than 15 kg plastic le madu akoi na hojik se akoi na Manipur Rural Road Development Agency na masiga akoi ga agreement kolas labi sem to kolas hojik ki bitumen je semaga koi ultimate se keno da hojik ki kano entrepreneur mayam thole plastic king je akoi sinaba yare ge sinar kan da koi na se kudamuna tab sinari ba adegi flower pot sari ba kano lei mayam si loi sido kan da remaining se 20% gum hai moi 70 to 80% moi sido ngam hai koi na plastic king recycling recycling adu akoi ga moi koi ga yanaragan da hojikti madu akoi demonstrate oina hauna namba akoi shredding tor kan da hariba agency si da pina namba akoi chem sa loire ba within si short period si torni adu lona na plastic che akoi hanina che ai sang yaw no khuding thabi da sala phai ba di load ani hum phar lai thinge hai na madu adum shi na bi ta na da ada plastic chi akoi na se brand to guno hek
atau state tadi saya Sikkim baru nih brand tau madu Fine. kan fine Okay. ado brand tau plastic se brand tau suga ya di hai ne ba ado ko di volume handana ba brand tau ba masina ko na dioxin na cancer yamna carcinogenic oi ba ko doctors yoi ko moi na hina khangani hector magi smell is the hosi surrounding side of plastic se mai thawa matam da yamna irritate oi ba kaino ma lai dana masi ko na phara kana ko gi last minute se ko na अखोई थमे मधुगा अखोई होजिक within this month को अखोई होजिक की लोइरे अदुदा हाइनिंग इन अवेयरनेस आइना प्लास्टिक की अखोई ना फागत पर लोइ कान अखोई ना मुक अखोई ना दी पोल्यूशन है जे ग्लोबल ने आइना सिदा मै थारगा अखोई अस्वाइद यौरोय हाइबदु नतेबा ईयर दी लोइ यौनी दना अदमाइ तो ना अखोई ना अवेयरनेस कुमाइ तो लोकताक की चेंदरइबा प्लास्टिक मयाम जे हंतक की कंधरप टाइमिंग सिदे अखोई ना angang mayam si satra mayam si ko club ki mayam du toraga akoina loktak te loktak di khunggal leba plastic je aduga mo akoina recycle to bada kana to bada pi ba hadi moida angang sing ni de awareness hadi patti na leba potu afabar hinda sin na bagi plan su dum pollution control board control to bada action plan action taken ne ba action taken du ne khoi report je action taken to ri ba khoi di madu hairaga natraga lauraga dang tok te ba thaba wena pathona adu yama soba haidi department sing je lakpiri ba health sungai re environment sungai re aduga pollution control board sungai re mi hing ba sang da ba ya da ba adu department ngangtani na loisalak pa se ja bogen da environmental study thamsage maroina khoi ge impact haitare impact to health climate change the environment social lapatagi climate change lakpa sitagi miyo biki haksang da piba phattaba ko health da piba kaiba singse simatang yam tiantha ko poina mai nang thabira mo seda ngak thokna baduga karamaina madu environment si karamaina kallagadi kamaina lakadage yam asoba action plan ni sahi amma dekta to godam nati sahi tara kun changi masagi ojana habi 1972 da haigiba huduna hojik si miyo bi haksang sangi habina asoba mangba yadaba mangdana dum leirak pani na madu tamna handarakna bi masa haitare madu gumada miyo haksang da soktana bagi kari to bai climate change sina haibidi matang kitang thabira mo loisala pasi daita tasena climate change and global warming haragadi to khai potama environment haragadi to khai potama ni entity is to khai the climate change ki haragadi ngasai climate change asida to gudu report si if climate change asina climate change is kaino ina hanguradi climate change global warming thokutuna sagalakpa amusung climate ta अखोई climatic कैनोसी काय सागा तो मतलब सादा बा इंग तो मतलब इंग तो climate change तारे है Physics is the burning question climate change से अदु मयाम ना याना इलोइना म the climate change इति that is a natural process नि मयाम ना याना इसे अदु natural process से करमाइन तो ना मयाम ना या natural process तो करमाइन तो ना मयाम ना याना जी नो हाई बगी पोर याना री नो हाई बगी पोर अदु दी अखोई मियो बना climate change से दा अखोई मियो बना enhance तो है बने enhance तो है बने बा मधु ये enhance तो कैदोगे दा तत्थन ना बगी दा मगता climate change दा दी अनी खता ने अमना mitigation है बा अमना adaptation है बा adaptation की पोसिमा का mitigation की पॉलिसी का अनी मग से लोकत तब दी ना ते अखोई ये action plan लो हुजिक लोई लोकली लोकत सिंग सी मनुंग दा अखोइना डिपार्टमेंट लोकली बुसिंग सी अखोइ लोइना मग वाटर बॉडीज में आम लोइना मग सर्वे तो वे आम लोइन लोइरे अदि वेटलैंड में आम सर्वे तो वो लोइरे अदुगी मथक्ता कैदुगे दा क्लाइमेट चेंज की मखादा मॉडल अखोइगी ऑक्सीजन की केनो तोनबा कार्बन पॉजिटिव केनो एन प्रोजेक्ट अमा फयेंगदा पाइखले अदुसु अखोइगी केनो ना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ना India की अहान प्रोजेक्ट नी आईडी हाई से कैनो नहीं हाई तना मखोइना टेक टॉक थोकरे अदो जाउसी की एडाप्टेशन का मेडिकेशन की मतंग दो मधु की दुकर माइना अप्लाई तो गदम मधु खिता एडाप्टेशन नहीं से केतो अखोई क्लाइमेट चेंज तोलुक तारबोइदी सागा साबजे सुम हेंगलाबा अदो तारबोइदी अखोई कमाइन तोने एडाप्ट तोगदगी हाबिगी मेकानिज्म दुनी इचम चम पोने अखोई सातिन सारादी अखोई सातिन तुपदाय somehow yes इचम चम पोने सारागदि कोई फ्री लिसन बदी यारोइदना मधुगी अखोई तो खाइबा मेकानिज्म अमा आइदी मीदुगी ऑन नोय पाइता ऑन नोयबा अदुगा आइदी मिटिगेशन तो वइदी मधु थेंगनना बलांगना बदुने थेंगनना बलांगना बदुने मधु थेंगनना बा कोई कमाइन तोना मोइसे हंदा हंदा के कमाइन तोना स्लो डाउन तो हुनगदगे हाइबा पोट अदुने short term and long term policy नि अनिसी खतनी मॉडल अनिसी मनुंगदा अखोइने हुजिक तौरिबा मयाम सिंग असे climate change asi am so pot am khangni global warming se maduna masigi pot asi nainaba matam dadi kayogeda aina ngasi ai impact tv gi kanoda ai di yeng biri ba punamakta ai tanjam khalok jaraga aina
हाइजनिंग खरा से मणिपुर लेबीरीबा लाइक हैबो ओरसु हैतबो ओरसु पीपल मैम सिंग असिना कैदोगेदा अखोई माइंडसेट असे अखोई अफबा एनवायरनमेंट अमदा लेतारबोइदी अखोई नुंगाइना यामना नुंगाइबा हेल्दी ओइबा नुंगाइबा अमा ओइना लेगनी हाइबसे अखोई पुनमना खंगबो मथौ ताय अखोई पुनमना मदु लेहननबा लाकनबदा अइगी माइंडसेट असे अइनो होंजगदौने अइ माइंडसेट असे होंगा कांददी सुंसोय सोयदना कैदोगेदा ngasi ai yum yamna nan leiba imung dadi wairam sitpa sengba mathak sengba makha sengba wai sitpa yam nan kolik wairam phajana sengba aduga madugi sengdoiba pot mayam singa saina puthoga kaidogeda ai nakan seliba naladu daida aina thadaba adugumba ai yauri ai gumba mayam yauri sam madugumba mayam singa sigi mindset asi hong akanda samna hairabada ngasi Namunturen Sengani, Namunturen Toguni is a honorable minister of Vidiva Magi Dream Mumkane. Dream doing a handaki, Kedaweda, Malakum Matamda, Highly Dream Simon Founder, a year and Hijari never. Masideda, Haina Tona, Nasibo, Lepto say, Tadava Leptri, Hundava Leptri, Mam Singer say, Masi Lepiro, a Masigi, widening Tosi, Masi Pahansi, having Matamda, Mado, Sung Soy Soidana, people sing a sina. यामनो सहयोग पिबिरबा पॉजिटिव सहयोग हाइबतारे पॉजिटिव सपोर्ट पिबिरबा अदो मोई माइंडसेट अदु खोंगदना हाइरिबो प्रॉपर्टीज असे आइगी प्रॉपर्टीज नति पब्लिक की प्रॉपर्टीज नि हाइबसे कौबिदना आइदि थिंगबदा अमसुंग फनबा योगदा होनबदा मखोइगी participation na do maduneba total participation ne mayamna government khatna lokholaga government tawrodi khoi yararo hedo aduna taba sigi tonga ton stakeholders yu lebe stakeholders khatna tana mioi ba mi masa da isa da hai tare yena kha lukha adu environment chengdok tgi da wakhal jana sengthok mathau tai haiba pham aduna sagi pollution je control na teba khoi da tawsidi sagi mafam do khongtok ba hai dare transfer tok to ba hai dare aduna sagi कनो से पोलू कनो से थिंगनी में ना environment से थिंगनी में ना human barbarian जे मियों बगी कोक से brain जे हाना चिन मतलब देखो wakal sing dokan lo la kaduni have ne ha ma da wakal har sing do tai aduga loi ne phan ya da environment aduga tongan ba koib dele myam aduga climate change boiro mo health boiro mayam ni phana budi wakal ji hana phana ma tai have ni public na so aware biro mayam wakal sing do ai na mu chi ta jajin lo hai je ningi na ai khoi na yum phajaba leire adagi गाड़ी फजब तोंगे केनो तोंगे ना होरेन आई युम फजब दुदि थोला गांदा होनु छोरदुदि करम सोरनो फतब सोर ताबे औजी अखोई इसिंग लेरे थई करम इसिंग दगी अदु कयम कना प्रिफाई तोरे हदि असाइगी एनवायरनमेंट सिना लोय मोलगदी हानदी ममांग दे क्लाइमेट चेंज ना ग्लोबल वार्मिंग हाइबा वाहि जि तारम देव मसि तारै मरमदी अखोई पोचिंग असे नेचर ना पीरिबा पोसिंग से परमिशन लिमिट हेंदोकी दोइनेबा अखोई मणिपुर की कंटेस्ट लोर कानदी अखोई ममांग इसे सगबो सैथारीबा करियाने सैथारी रिट्यू तोरगुन थगनबन होजिबु रिट्यू तोरगु लेरिबन अदुगो मयाम होंगपसे अदुगो होंगैबा मयाम से अखोई म्यूबगी कनो से wakal je म्यूबी वाखन जे हाना सेंदोक्त्रगदी अखोइना फना यामना कनो सेंगगसु ngasi gi message wakala na sengdopiro namun sengdinge da adai gari thokbugi maiku sengdoptinge da wakala sengdopiro haibini plastic tu lokthoktinge da wakala sengdopiro loi phani haibini yam nungai jai health and climate change haib topics da lembi rakwa oja Dr. Shashikumar Additional Director Health Services oja Tomba Scientist Manipur Pollution Control Loina oja Thingujam Bhogen Deputy Director of Environment tongan thomna experts sing aduga tongan ba stakeholders sing lembi raktuna hariba topics kin bahung mari phana wapam kya phongdok pitam da guest homa pu manu nei ba khai di thagasari loina na ngasi gi ne di manu nei thorom se patang tenser ma apon po aroi poina kurumjari